Pozdrav dragi gledaoci i dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu vam donosimo nove modele koje nismo prikazali u prethodnom videu. Danas ćemo vam objaviti i kontakt informacije, odnosno web stranicu koja vrši prodaju kuća koje smo do sada prezentirali. Prije nego počnemo, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal i uključiti zvono za notifikaciju, kako bi prvi dobili obavijest o novim ponudama. Za one koji ne znaju a novi su na kanalu, objasnit ćemo šta su montažne kuće. Montažne kuće su znatno jeftinije od klasične gradnje. Montažne kuće se proizvode u fabrici, a zatim transportuju i montiraju. Smanjuju se troškovi izgradnje, povećava efikasnost radnika i drastično skraćuju vrijeme procesa izgradnje. Montažne kuće karakteriše brza gradnja i brz povrat investicije. Montažna gradnja može smanjiti vrijeme izgradnje za 70%. Proizvodnja elemenata unutar fabrike, njihov transport i montaža na gradilištu drastično smanjuje vrijeme procesa izgradnje kao i troškove. Objekti se montiraju, bez obzira na vremenske uslove sa manjim intenzitetom rada čime se izbjegava materijalna šteta. Montažni objekti se mogu proširiti po želji i nadograditi dodatnim elementima. Smisao ove promocije je privlačenje pažnje stranim izvođačima radova, kako bi počeli proizvodnju na našem području. Kontakt informacije, odnosno link od web stranice koja prodaje ove kuće, možete pronaći u opisu ovog videa. Trenutna ponuda na domaćem tržištu je veoma nepovoljna, pa smo iz tog razloga započeli ovaj projekat. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.